Difu Circuit House along Texas asai kam lepen cojor colang atum angbong mai kang ni. Di Purong Sophia kung sorcery aroy along kejoy kelang adim selam pon asonte me pigji. Bali Bathara long thong nok be high school hostel lapen teaching staff ahem ke kim batang tadet si pamuring sanglo. Kardom Nili Karbi berta thanbang sami durmi BP. Honar jikta bertang ton pen. Pai ni phai player ni arni kangsam por phai player por pen Difu Circuit House along. Chojor cholang abang puatum lapen Assam Government Texas Department angbong. Chiklojon ni aprang North East along GST nangki lut pen kopi pi akisung sikedoma pusik kechar jusaramai kangni. Labangsa Mayalong Mai Kachaphem Pupon Lake Sajat Zaman Hazarika IAS Secretary and PNRD Lapen Kachitong Dun Alhi Karbi Deputy Commissioner Adil Khan IAS Superintendent of Texas Difu Dr. Mary Monturing TP Superintendent of Texas Difu Toleshwar Pegu Atum Chatong Dun Si Difu Along Chojor Cholang ke Klema Tumaphan GST Nakilut Pen Kopia Kisung Domapu Kachar Jupon Pado Chamber of Commerce or within the association of the Alpana DST, so he can commerce post GST field face police and the capable of the Jani by the commerce of Hagosa, I mean, down to Chojor Cholang atum ben lam thek pak lang dun kela puhenlo GST nangkilut ke mesenlo bonta radatum chininia koke kisung dochetlo muapi chinilote joy kg pusi mayalong ningje ponrinti Karbi Anglong arlo kejoy kelang adim mate picnic spot kadure ave langroy langjeng pen langsun lahai setame dopik prek jam adim along Karbi Anglong Autonomous Council Tourism asai campaign kejoy kelang adim setame salam ponsi radatum kejoy kelang adim long ponlo Lason si di furong sut pipen kacik koinot sorcery aroy along setame kelang mesen alang sundo labang so alang sun along jong si Karbi Anglong Autonomous Council Tourism asai campaign picnic spot selampon asonte Department atumisi mesen awar sai long ponji labang so alang sun along ningkan kep ingkoy aprang ke isi kelang mesen kejuy kelang adim lo labang so alang sun kelang mesen ajok ongdung abang pubang piatum picnic ke choda maphan di furong so pipen kejuy dam renti Setame Karbi Anglong ang tan pen ke wanga khai aron repen hemrit kache kim het ajok bangso ke joy kelang adim ke pawir detlo Dipurong so pipen kache koinot sorcery aroy long sitame ilitum lang me jui me alang sun la son ilitum do nasi ilitum ki ongtung arada tum ke lang roy ke lang ji lang chingu mate ke phang opor ki de bolote ilitum dipupen Halloween kilometer in koi so se Siluni, Silveta, La Coca, La Sonsi, Litum, La Dam, or Pisitame, Bini, Dad, Dipu, Pentibog Head, the Sorcery Roy, Long Stame, Ilitum La Sonda Tag, Alang Roy, but the La Sonda Tag Arlong, Ilitum Ted Polomji, La Banso, a Sorcery Roy Long, Kedam Tang, Ningan Kep Aprang, Ongdung, Riso, Jangatum Ladak, Metan Kijui, Lana Chingu apart, La Sonsi Bang Bomlo, Halabanso Hoodpen, non Ladak. Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department a hinpen labangso dimlom kijui kelang adim jongsi semarpon posonte ilitum pini dipuarara tumakelo kitamji alama matsi avedeji nasi kewanjiani labangso a sorcery roilong Tourism Department a hinpen kijui kelang adim semarpon posonte department a hin sitame isi Kemesen ang teknologi lapen revenue sitame alang labangso department pen long poji wafin sitame ke ongdung ading kan pen labangso dimlong ke semarpon pejok pini labangso aroy arai ke ongdung ke chia so tum mande kapre ka dimbe ke bang akhe atum la dak aroy roy long cerai pon celai ahem ke do cerai pon edlo nasi non camera person Stefan Teron pen labangso lapu ke cerai trip ahem along kita kelang kunci apa sih alang di infeksi ini long, lalang roy rai, ke ongdung adim long ke, hem sudah mencirai pon long, nasi labang soa hem long, department repondra, adhe lang roy rai ke hem dolong le, lang roy pun hem kimong le, laton sini tu ke ongdung arti kita me, sorkar pe paklang pon long, sudah me,
Sini labang so sor sudah rai lo. Ke ongdung apre ka tum pen ke ba abdum kata hem na chikin kon lo. Lasi labang so sor sudah roi kilang mesen adi malong stame. Ile tum ke bang ziar ni tourism department pen lada kizu kilang din semar pon tu sonde. Ile tum mesen ang hek lapen tebok terai di purong so pipen ke do tum dak nang chui long ji lapen ke tourism department na hin stame alang tum revenue stame long ko ji. Camera person Stefan Keron pen di roti songha Karbi Dipu. Bukajan subdivision angkang baliputhar number adarso long hostel lapen teaching staff ahem ke kim patangte retsi pamuring sanglo. Bukajan subdivision angkang along ke ban pig lapen nong nam ka chang angbong pen thongnok be English medium high school ta isilo. Kedamtang ningkan krepo aprang pen thongnok be English high school apan panongsi hostel lapen teaching staff kim rang pilo seta patang tidasi pabeng hoilo lapen non ke pamurim sang lo. Lasi non hada kedo arong arat lapen SMDC atum pen pai ni pai pli arni nilitum kahom ridam ahot puthot ki kim kerang pangching pon tu pen kapareng tuje pansi chithandun athela so thongnok be English high school apan ke charlia na tu ansu se kangtor ponjia phan hostel lapen teaching staff abang ke akinang sot binong lo lasi non akimi Karbi long term council education EM jagat sing ti amethang constituency lapen amethang arong amat puthot kelang charipon pen kasalam pipon chia phansi chuningri alamthe chithandun Banpik isi English medium school do thongnok be English high school pulo labang so thongnok be English high school aphan kidamtang ningkan krip ho aprang ada hostel lapen teacher staff quarter pulo so panong si labdak pinangan along li kethe do labdak kim rang lo stame pini ni tum thek ponlong mang ke labang so hem kim tame patang thada la paso thek lo kasi dak tebok terai ke do arat tum lapen managing committee tum pen puthot ni tum han nang pachini ke la puhen lo ke damtang XCM lo hom sing be alang li labang so do bomosi labang so project bang lo isi ladak bang teacher tum kadu wesame ang tan ban sade so joine si isi teacher honda ke padu thipji pasi isi hostel ke padui bomasi la so homu bangda ke isi teacher quarter lapen hostel kopi koson bone afan bangke dolang ne bine same akam ta hem tame tangde jala tung kamatha pen rat kamatha ateng bulute akimang tame labangso hawalom ke pachali labangso ka improve ji ke pat theki phan bulute labangso sakimang si ki claim lopo labangsi lasdak hostel tanglo lapen teacher quarter dolo boti teacher amdopo hostel dolote student dibok terem tame kepak haluwing nang dulong po lapen kachali abar saita mi muchot po nasi labang so pham te kipat tang si milo kipat tang te ali longun po dibok terem ta po siniling matha pon lapen patang phan sinili chuning ri pon lo je labang so hostel lapen la teacher staff labang so ahem puthot non akimi kang ni Karbi long autonomous council education IM jogot sing ti alangli methang homosti malo lapen methang arong amar lo nasi alangli puthot la hai hoi kadok avi kelang chari pon pen kikim kirang ko he phangsi dagara tun chuning ri camera person Bisnulek thia kera pen bukajan pen nili non malam so por phan dihina pharman birta moington pon iksnang Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Cut News Channel ay hinpanang itunghan one pillar, a structural the talent show. The artist, Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso asyo long interested lote ladak screen long kipi anambara long nang litung humri ignon. Dihenamo pi puthot berta long wangthu. Kheroni eruya hiti pen rong kang toibur put pen tharve hidi kedam matawar ka henu pen ajok. Bangso hawar aradatum ka chehlat pinanganing kan pen sungnanglo. Jasamet barla wecheng veri. Apora hud motor ke jangla pen inghan ajosi muniratum arni chehlat nanglo. Karbi Anglong arlo jongsi town pu ka declare ji pulote Kheroni amen ke kecheng si tokponji. Lapuson ademalong jongsi towar hiti ki jona lamp mi rihing pen kecheng lok asona hormu kitang rei pulote inglong arlok ramsu rambot along kido arat ke koson akaching tor asim sat klang jiputa radatum ningje lasilabang so towar along prabjin pen harlong care ke thok pen radani kang ason ke papleng pijiapan Karbi Anglong Tonas Council along non head kachitoy dud Pawan Kumarapan tuning repon at heke bang soa war along pen alang lipan council along kachitoy dun kachirap dun atum tuo. Eastern Division Bukajan Forest Range angkang pai ni pai kethom arni kang sama por khat-khati Gautam Basti along ihum aron re pen sangti karoy atraken ebdun long. Birta kelong dun atengkit non malom pinang aron re pen sangti ke royalam karju long ateng pen pai ni pai kethom arni FR 1 Protection Office Dipu Renuka terang pi ke Japon penajok ihum sangti ke roya track BR 17G 3167 Nepon long.
alang re renuka terang pipen ke than pon ke lasto sangti keroya truck sangti keroy alo ave pin si keroya jok nepdun longlo pusi pachini nonamat labang so attract bogojan forest range a site hem along si bipon no pusi birta ripdun lo Birta bang kalapon si Kangton Iglo like bam thakat news channel domi thakme kurang tu